IAP yaga latest position yung COVID po ka state Meghalaya ka jungi umang fitip imatay na doon tang frangut ki balong active case ka state of Meghalaya life yung umut ki bala jam but total ki case baro abre na Meghalaya ki long saupun riwun teki sampul ki bala pha adu menda bala le yaga test kilong khadri hojar khandai spa life way but baro ki bungiyo negative adu menta kilong khadri hojar san spa propusan but ya bagi nang up dia test adu menta sni ke dang don sepo ka laboratory dang up ke test kilong lai spa ngut tekini gidi ki update ki bangi IAP naga benda COVID-19 hag state Meghalaya ke jungi but kitu baro ki bawan na syabar jong Meghalaya ki long khanyo ja ndrius pa andai puar those are coming from outside Meghalaya till today there are 17,692 Positive case ano? positive case mentai dan fra